di dua langsa peneribet Nabi kan penyadang Allah Bandung agam tandara mujizat bermacam-macam rupa Allah sallallahu ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidul Mustafa Allah sallallahu ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidul Mustafa Allah para nabi dakwah di bawah tanah berbangsa manusia kebingungan dan pasti kasih dan pasti bagi terbiara yang terdapat di kebin hajat delesi atau dalam laju yang terdapat di kebin hajat delesi atau dalam laju Allah sekali dua langsa beribadah babikan penyata Allah Bandung agam tandara mujizat bermacam-macam rupa Allah sallallahu ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidul Mustafa Allah sallallahu ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidul Mustafa Allah di Nabi Ayub sakit bulan pada pihana negara Raya Bandung dibanci siap dari Bandung gaji lupa namun kau Tuhan si nogok jahana Nabi titip kodika sahabat kader dan Dawud Bandung kader selama yang kuasa Allah sekati dua rasa beribadah Nabi kan berjada Allah Bandung agam tandara mujizat bermacam-macam rupa Allah sallallahu ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidul Mustafa Allah sallallahu ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidul Mustafa Allah rupa di Nabi Yusuf jaya mukana dan sang bulan purnama berkasa yang pandang ke sini dan pihara dukira ya guru Sultan ada beri orang yang beri berhukum agama dan guru yang pegang harap yang sah segala-galanya Allah sekali berwalau sah beribadah Nabi kan bernyata Allah Bandung agam tandara mujizat bermacam-macam rupa Allah sallallahu ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidul Mustafa Allah sallallahu ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidul Mustafa Allah